Sibaivik ule Mary Patsuau kania tunhaya BCM RAWNGBAWLNA CHANCHIN tangpui ilo thlir hawang. Serving in mission sim shwai tu zinga pakhat Phil Berman, Global Deputy Director for Strategic Development CHUAN, Mizoram Baptist KOHHRAN ronto in Assembly sanghi sompokwa BCM biak in venglai lungle neya khompui palaya ATANA som ani angin aron manpuya marsi som pakhat sanghi sompokwa khan BCM Headquarters Office serkona BCM pui PATHIANIN in KOHHRAN anne. Phil Berman CHUAN BCM RAWNGBAWLNA mitngeya ahmu chulom ati thule anlo don sondana lom thu asoya chanchin tha khovel rom tina shildara omzel thenana thohona chatak anne awangin lom thu asoibok BCM pui PATHIANIN hian thohona kongsang sang te thlirin an soihova inkomna chatak anne. Serving in mission sim hi Mizoram Baptist KOHHRAN mission RAWNGBAWLNA lama athopui pui mo tak annia anni honen hian Thailand, South Africa, Kenya le Ghana ate BCM nen thokhovin foreign lama BCM missionary engmosa chu sim hian anhlo atum sak mek ani. BCM Assembly ne zotaka BCM budget pumpuetan chengnuai sangkwa jali somkwa point pali bial pom ania March ni sari sanghi sompakwa ni ngani zindar kwalechan ve khan Assembly rural income chan ania BCM Assembly ne zotaka BCM budget pumpuetan chengnuai sangkwa jali somkwa point pali bial pom ania March ni sari sanghi sompakwa ni ngani zindar kwalechan ve khan Assembly rural income chan ani Rural income hi Reverend Lalbiak Sanga Chinsa President in NGAICHANG devotion hun manzwa BCM President elect Reverend PC Liandula Nena President Charles Lanin Rural Dokan Akian BCM President Tharhian Rural Akaishwai Hal ani hun masalama President elect Hanane ania Reverend Dr. Kelarin Thangachu President elecatan lungrol takathantlin ani BCM Constitution in asoyangin kumsani sompakwa sanghi somni chung President elect ni in sanghi somni pakhata BCM President ani zuidon ani thupas langsarte BCM Pay Commission sanghi somperia rotna le report atlang puin pom ania siam that ngai ta siam tha a zut mam pay benefit chu April ni khasani sompakwa atingin manchantur ani ang Planning Commission sanghi somni din hi remti ania Administrative Committee in Assembly IO in terms of reference ulukzokin lo thlirin lo pomsela member thantur mun ruak te po nomination committee in lo thlangle seti ani BCM Nomination Committee in Assembly Executive Committee Kaltlanga Planning Commission din rotna chu remti ania member tura chhopchwa te po pom anni January Executive Committee a in thei tura ro manna te lo duangin Assembly sangni somhnia pom tura thlenle ani ang Odisha mission field thar hon remti ani Gospel Quasquishan tenia shwatring na mission field hon remti ani Nursing School Serkonchu Nursing College upgrade remti ani Christian ten kan hunpui Christmas le Good Friday bo boy theizonga program siam lo turin Central Sarkar a thenturi Mizoram Sarkar a ngen ni se BCM budget le target semna Finance Department in arwa manna chu atlang puin pom ania rural thupa satanga siam rem ngai te Finance Committee siam rem turin da anibok Budget tang pui hetiang hi ani Sector A Central Nuai Sang Thum Zani Somli Pasari Point Pakwa Pasari Sector B Mission Nuai Sang Ni Zakwa Somkwa Pathum Point Pani Panga Sector C Service Nuai Sang Thum Zani Somli Pakwa Point Pakhat Pariat Avayin Nuai Sang Kwa Zali Somkwa Point Pali Bial ani Budget pumpuye chang hian cheng nuai sang ruk zathum som pani point pathum pasari chu koshan tholom target atanga mu be se ania cheng nuai sang thum za som sari pariat point bial pathum chu department tho chwa department contribution tura be se ani apumpuya kumhasa aya budget punna chu nuai sang khat za somli panga point pasari pathum ani Mizoram Baptist KOHHRAN Assembly voice somni pathumna neya March ni kwa inkoma khan Christian Education Department CHUAN Sunday School thate na shang atanga te na result ti chuakin loman semna ne ngal ani a hengba ka hian kum somnga Sunday School a jirtir tu le Sunday School puipa ni na lo chel to mi somni paruk ne na JH Memorial Certificate and Medal hlanna ani hetiang hi kumsang ni sompariat BCM Sunday School te chasomle medal tong tu te anni Pastor Bial te chate pakhatna phoi buang bial certificate le
cheng sanga panhina lungtlai south bial cheng sangli pathumna pangzol bial cheng sang thum palina tanga somna te hi consolation prize cheng sang khat zanga le certificate pek ania palina chu mol chhom not pastor bial pangana na thial south pastor bial parugna na thial bazar pastor bial pasarina bachwam pui pastor bial paryatna bor pui not pastor bial pakwana rasivem pastor bial le somna molem pui pastor bial te anni mission field lam rongbolna Reverend B. Lalrin Oma, Mission Coordinator chu Marsi Sompakwa chuakin Arakan Lama Akaldona BCM Rombolna le school te ahmuna atlo don ani kumin assembly in Arakan field takan Rombolna shang te ti changthun alo pass angin thoktu quarters le school building sakdan tur te po en ngal be se ani Coordinator hi AV Manager Pu Valal Ruata Kolni in Atroy Omang Ruam Han Lok ang chuan Marsi Somni Pakwa a headquarters Lautheng le Mantura be se anni Marsi Somparuk le Sompasari Sanhi Sompakwa in Rinni le Pathiani Mang Hian BCM Troy Pui chuan Mission Consultation and Boseya Upa HLEI tuanga Mission Promoter chu resource person ni in Marsi Somni Pani Atanga Ni Li Chung Hian Toipui North Pastor Bial Mission in Kompuya Speaker Aninghal Bukang Marsi Riata Changani Som Sani Sompakwa Chung Khan Arunachal Far East Field Missionary te chuan Reverend Lalming Chuang Azongte Director North India Mission Speaker Mangin Retreat nei ani West Bengal Field Birpara Sikkim le Rasbongsi area a native workers te pualin retreat leadership training hun remchang phasabera nei puitum ani bok Marsi Kwa Sani Sompakwa Khan Assam Field North West Assam Baptist Church NABC Women Department pualin seminar nei ani Marsi Sompathum le ni Sompali Kham Bengal area Koshan Shwai to leadership training nei ani bok Arunachal isa BCM missionary te chu Marsi Somni Pariathian Shimong Khwa a gospel tour nei turin animbo se meka tin Marsi Somni Pakwa le ni Somthum chung hian yangkianga camping nei antumbok Speaker Big Omlawin Thok to missionary ten ain chokin thucha ansuenga hengba ka hian missionary tele native evangelist hoten ringlo khwa pani degom le kaya khwa to turin program anduang to bok ani Jarkan Field in Kompui Marsi Sompanga Tangani Sompasari Chung Hian ne ania he in Kompui Man Pui Tur Hian Serkon Kaushan member Somni Paruk Zaipol member Somni le Shwai tu Pathum Speaker Pani le Manager Pakhat Ankal in Kompui Thupuya Lodang Lamzok Toro u Rombun Sompani Chang ni ti thu mangin upa je lomsang le upa silal biak thangate Speaker anni Marsi Khatachangani Thum Sangni Sompakwa Chung Khan Birpara area Mahila BCNB Nuho in Kompui Musnai Koshana ne ania Marsi Kwale ni Som Khan Birpara area Children's Meet ne anibok Birpara area chunga Koshante Baptist Church of North Bengal Council Mars Thatopa hian ne tum anibok MP and MS Field chuan Mars Thachungin Chalai Pol Crusade le Thoktu te leadership training nei tum ania speaker le resource person atan field director man ani ang April ni somni paruka tanga ti area chung hian avoi khatna tan non mizo chala in khompui lungtlaya nei ani bokdon ani Marsi Sompanga atangani Sompariat mangin BCMC teachers bungkon aizol chuan Aizol Area Administrative and Development Committee AAANDC ruaman angin BCM IOC veng vaireng te antloa Marsi Somparuk in rin nileng in vaireng te community hall a thona in entirna free medical clinic an buat sai ani damlo tam tak anin entira vaireng te khotlang mi puite an lom hle free clinic hi Zindar College an ve a Reverend Valal ha ka zongte vaireng te bial tu pastorin pathian hena hlani na honga damlo ten in entir ngalani medical team member te chu Dr. John Lalian dinga DNB surgery super specialist Dr. VL Mal Somdong Liana MD Dr. H Laldin Thara MBBS Nula Catherine Lalremwati sister Nula Laldu Omi nurse Nula PC Zodin Tuangi nurse Nula Zothan Tuangi nurse te anni Inrini zan le pathian ni nileng le zan hi pathian biak in khom na hun an manghawa City Church Kaushan Shwai tu ten thucha suin City Church Kaushan zai pol po in zai rombol na hun an mangbok
BCM Nathial Pastor Bial Executive Committee chuan Koshante Pathian Thusia Nokunga Ma an Sonzel Besein weekly Bible class chu Mars ni sompanga zirtopni atang khan tan ania zirtir tu atan bial to Pastor Reverend Dr. Rodin Moiralte man ani Bible study class hi thlathum chung jun thleng kalpui phot ani anga weekly Bible study class hi adu piang tan cho kartin zirtopni tlai apiangin Tlaidar thum atang lia BCM Bazar Sunday School Hall a Pathian thu zirna hi nei thin ani ang BCM chongte Pastor Biala Pro Pastor Reverend Eddie Siladin Sanga chu Bial achwa san dona tak awangin ama thlana hun man ani Reverend Eddie Siladin Sanga thlana in khom hi BCM New Salem Koshan Chairman Upasi Ngurlian Ngayan Kaishwain du sakna lenga ishuina thilpek Koshan le FOI o in lan ani Reverend Eddie Siladin Sanga chuan thucha suin remna siam tu te chuan inga thole pathiam fa vo in an lo omdon sia ti mangin thucha ngai thak ani a in remna chuan hlimna le lomna china pathiam mangai na le khongai na kanin rem chuan Koshan hi Koshan nung hrisel le nuam tak ani don ani ti in Koshan mi puite afui ani Reverend Eddie Siladin Sanga hi minun zoi tak mi hwa thu soi hlau tak le pathian thu soi thiam tak ani a abial Koshan mi puiten an ui hle ani abial thar bu hun Pastor Bial tamal somna ani nge kan be se ni ti in abial Koshan ten an thla ani chu bial mo chuan ko ran ba o Tun Nai Khan Republic Pastor Bial in BMP member 10 tharau lama in twai tharle na turin retreat anneya retreat hi BCM biakin Bethel Aizola nei ani irong bol na khalen roti thupuya mangin Reverend Kelal biakenga organizer PG and PSC headquarters serko ne na tangin thucha thatak ngai thak ani a Bial BMP members de ba ka Pastor Bial puipa te mi somli pariat velai he retreat a hian antel theya BMP member 10 hlok thak anti hle tailama thlengtu ko hian cholhui an bwa sai ngal ani tin BMP Republic Pastor Bial Aizol te hian annual plana anlo da to angin pathiani masa khan aibok ko shantenen joint fellowship an manghawa zai thiam pathum nulala ming chuangi nulala rinzwali le nula HLEI mai sangi te shwain pathian fakna hla sa in zai rongbol na hun mangin fellowship hi phuisui takin an manpui ani tin aibok BKHP unit 10 he hun den chen hian fe chwa an lo neya biakin thupha khachan tuak na hun rem chang a mangin sumfai engi mozat an muchwak bok ani Karkal taningani khan hauruang Pastor Bial BKHP te chuan nu mo phurna ti thupui mangin Bial hoap seminar anneya seminar ne na mun hi BCM biakin hauruang ni in resource person na tan Pilal Rochami president MBKHP man ani Karkal ta in Rinni Khan BCM Luangwal Bial KNP te chuan Tribal Art Center a Bial KNP Sport Thun an manga no pangten an ngai hlui member chanem tak le shwai tu te an kal khoma in fiam na chi sang sang mangin no pangten el na thiang hlim nei pui an ni Bial KNP shwai tu te chuan hlok thak an ti in no pangte pathian hne na shwai no kong pui mo tak le fellowship chataka an ngai ani Marsi som paruk atanga ni som pasari mangkhan BCM Luangmol ko shante chuan mission convention mangin thupuyatan mission nunpui ko shanti man ani a speaker tan Reverend Dr. F Shangkhuma man ani a speaker chuan BCM ko shan chu mission ko shanti a CHANCHIN ani thule tun aina sazoka CHANCHIN chapwandar na konga ko shanten ma kan lag deu atul thu soin ko shan member 10 an hlok pui hle ni in thu kan dong bok ani Marsi somni pakhat atangani somni pathum lo tur manghian BCM Luangmol Bial Zaipol te chuan retreat camp camping BCM biakin zo nuama nei antuma speaker tan upasi lalzar moy alungleirom thar mantum ani BCM Luangmol Pastor Bial Zaipol te hian Zaipol member te tharau nuna hlok na thar an lo chana nungzok le fakla manga midang te ta namal somna an lo ni zel theinan retreat camp camping hi bwa sai tum ani
GKP champhai bial silver jubilee le bial in khompui tunkara lomna tura imba saina kal chhomek zela silver jubilee lomna hi BCM biakin karot kaushana nga tumni in atheng tu unit GKP te thei to pa imba sain hun engemaw chen atang khan zantin natlang anlo nei to a silver jubilee hi ropui takalom tumin aizol area baptist choir tele zai thiam nang te po cha chua antum ani ole khatizong kha tu nai BCM RAWNGBAWLNA chanchin tlang pui kan thlir ho thei te chu ani a KOHHRAN mi puite tungkar chunga in RAWNGBAWLNA tur kongsang sanga du sakna kan hlan chewa karle ahun ngaya kan RAWNGBAWLNA kongsang sangte kan thlir ho le don nia